Selamat datang di channel YouTube Gilang Setiawan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe. Jadi Maranatha asli jadi begal profesional Batanurang. Asli bos. Oke. Jadi enak ilmu begal orang diturunkan kamarane. Jadi begal syaratnya hiji. Mana kudu maruka baju. Nah, geus pokona mah turutkeun ka baju. Eta syarat dan ritual maneh jadi kuat. Terus maruka baju. Siap. Siap bos. Karena asup pada tahap kedua. Siap, kita lari dulu. Siap. Nah, enak asup ke tahap kedua. Jadi begal mana kudu bisa baris berbaris. Sok enak. Siap, gerak. Siap. Enak tahap ketilu. Mana kudu bisa lencang kanan. Sok enak lencang kanan, gerak. Dan gitu atuh lencang kanan mah ieu. Cepat. Lencang kanan gerak. Nah, gitu sok. Waduh mah ya. Masuk mah teh. Sok enak. Lencang kanan gerak. Nah, halus warnanya halus. Oh, halus warnanya halus. Ada si spek. Sip. Enak. Hormat gerak. Sok, siap. Hormat gerak. Marane. Bisa hormat acan. Hormat kita. Nah, itu sekali di. Langsung kemana? Hormat gerak. Marane ya. Iya dah, hormat gerak. Nah, sok sekali di. Hormat gerak. Oh, sip, halus. Sok, enak. Tahap terakhir. Istirahat di tempat gerak. Maksud aing istirahat gitu. Nah, jadi enak masuk ke tahap praktek di mana para begal lisensi Indonesia bakal jadi begal top profesional. Jadi enak di dia orang langsung praktek. Marane perlu kabuktikan perlu kayak hasil halus jadi begal. Siap bos. Lumayan bos prakteknya bos. Nah, jadi prakteknya enak. Aneh kudu make helm. Sok jadi sana rek nyoba enak seorang. Ku aing diwariskan helmna. Ya, aneh. Ya, enak. Ya, ilmu begal urang di dia. Cing, mana meh kuat? Siap bos. Nggak sama kai. Kita mau ya. Non ieu aya non? Awas ya aing. Mah ieu. Awas lah turun. Oh, ieu non sih. Aya non begal ieu teh. Cing heula klik. Naonan ieu? Kapal aing ah. Naon ngabegal? Oh, awas. Ih, cing heula langkahi dulu. Mana mulai dilengkahan sok sare ya, sare. Sok sare. Maksud maneh teh naon? Ngabegal? Oh, Mang, perkenalkan nama aing begal. Oh, begal. Aing bangsat hayam. Ah, bangsat hayam.
Gus. Langkahi dulu. 3. Mana mulai dilekaan sok sare siap sare. Sok sare. Aing ngomong dah. Enggak. Mau dah dilekaan sepatu samang sare sok. Enggak. Maksud mana kan? Begal. Oh. Enggak. Oh, ini emang begal, Mang. Enggak. Ngomong agak tuh. Oh, orang begal, Mang. Perkenalkan orang. Begal. Perkenalkan lah. Nah, Mang, perkenalkan nama aing begal. Oh, begal. Perkenalkan aing bos hayam. Oh, begal. Perkenalkan aing tukang madog hayam. Oh, begal. Perkenalkan aing bos bangsat hayam. Siapa lu? Oh, begal. Perkenalkan aing lu. Enggak. Oh, begal. Perkenalkan. Oh, begal. Aing bangsat hayam. Enggak. Bangsat hayam. Serius?